mal ken yam nas dial content barwani lingwa seme kanwer online TV channel de yiner enda mandoni chankos nyak malia nong ruashni ki report ni de la ner mal ken yam an wala changa bakel kapay bakel ron kina dangro widi jandangro bakel ban lare titi ban keling kel do badan wuken keja to kon ke ler dangro to bejbe to kurlia de ban lingwa seme dundo go ga telerek bane ngini mandana le roletin do bdan dong chigori lat ke jam ko riwne ndong wandong teleke information and chicken kejek bane name bane jalat ken man ban writing ke jan gwas man ban write ke jan kui luka men cha luk ne doctor yak machar rewi ke juba bane clear information bane jelen gwasame no karamadan en cha gwain ka ban rake kuide ka jan gwasame bala mampaldor a jaramen rode morach ka kor mech honorable potkang chol mech tok mech ajeti ko potkang chol che ajeti che rwante konde chalat chanekeling chalat jojo no tele tetkete konde cholian lat no one kamen chalat gwasame ke kui mampaldor ken yamen gorno de yen understand along gwasame balawune mampaldor jen rami mamla business man, you know, la ledeke business jen chagwai ni ka gwase dan ni mechi kormecha to ka nasser kor yechi tuok jen chaja kef no ere loko moment cha look no gwade chaja yenten jala do nene jenish national security service officer jenisha yo ka cha kanang la kwa ka ten kon jel ke ja jen jale ke kwa tilanyin ke la personal property cha kanang ke ja gwade dane yan ke jetin ka Juba International Airport Mampaldor shirmen chalari jaram road ka jen lugudan lokre wich ke Juba gwada che choptin commercial ke special court gwada tiki jetin ka freedom all ke Juba ja raja George you know wajen raja lo loik kenetok raja ja you know wajen ko speak through interpreter si Mampaldor shala den wonene jeni mechi tuo ka chenge dan e yan ke je rewi ke Juba and testimony men chetop ke nyu den dan che la na ke me dan sho de lat ke je jenegan sharo de ale ke lo wo konegan no lo ko de karen yal jeni we ke Uganda no anchanga mo achanga DH ka pai dok ron kin dangro jen dangro de jen chenge dan le ko ge der we ke Uganda ke ja and gwasamani jeni chu security officers chu kana caption airport je jilok che ga jogono ne na and gwadamo chu akap jeni chu officer e cab gwadren yale mewe cotton ko chire nyal che tiaka jen lo ren nyal che tiaka der departed der gender we Uganda no jena gwadamo chu akap jeni chu anan ka mukta take office mi chanan tan cha airport ke Juba International Airport jena gwadamo me chanan rejemo chwa kwa ka dialte jelka ana chwa ka record ke chwa ka taw ka camera lo cha ka tur ka cha ka record non jene ka kore me cha kwa ka cha ka tur tin jelka jakel ka cha information ka ba cha ka record ko ngai kon gwada dan wetin jen we Uganda kwaltin jen ngum jen ka jikano cha gu jor dong te garek mi chalat ka ku kore dan e chi to ka nasser an gwasamo jene mi cha ti ka cha nyanga dia record ti Mampaldor jala de wonene jene jwa you transfer ke charge nang national security service you know and national security service mo jen department me la na yan ga tente to ye te gari beside ngai kone an gwado mo la na yan ga teno ke me en la de ko la te jene chaw la done te ke year o jin me chajo jigno na ka jikan bayu nak bayu yor year jenta dan le kanalet no cha Mampaldor cha nan gari beside 2 year gwado mo chaw yenten no shi Mampaldor shala da George no ka gwada dan rajitin gwalok no ne
jene shi officer ke ne te kon din te kon yan ke je jene cha kwa kana kwa ka te cha nang gwa de dan e chao kep airportin ke Juba International Airport jene cha nang cha passport cha jana ko te ga passport ko shi de jen kare ne ka tar ji passport jene cha passport cha nang jene cha laptop de HP laptop computer cha nang jene cha nang ta ne dang dok ala 3 watch de control de la ta ne ten te la lat ka tet ka ka jeni wene jeni cha gold watch ka cha nang bo ala gold watch tag dap ka tag mi cha lat ka dap jeni cha nyok min nang la ja kwat la necklace kwat ngwak mi la dab gold necklace jeni cha nang 2 rings la de control no nyang yene dang ro cha ka nang ka je ne cha back angel ke je nan jen we kod ke je bone cha nang jen bo gwadran wa captain cha nang yuru shop ke kit widu kor ke lu jendir badek US dollar la 1158 US dollar cha ka nang ka je in cash lo to be nang ke la yu ke je ne cha nang yuru shop ke kinit jen dang ro widu jok la 23,000 South Sudanese pound ka yuru tok kan yuru kone chao je ka gwazidan wa captain ka Juba International Airport shi mampal dor mishal kan ojene businessman che jilok che ga la t-shirt ka tone no che jo no kan ti ka kwakati cha nang security officers no gwada te ka mampal dorten murajatin ka court che la de joje no ne antelele tet chere jagno te ka tet ka kwi kore dane ci tok no ajan kore to ga nasir telele tetten no mampal dor sha gwanye prosecution team kene te content gwan ka dak ma char kana ne ka en wo shi mampal dor e jenne che kore dane to ga nasir che yo che ka tok no yuri top to e che ngwan nuwer che ka lok la nuwer wai army no shi mampal dor la no ne me shi to ka just gwan kana kach Shiramandana la digital forensic expert take evidence chenyot ko medan mi ran South Africa mene Michel ke Calvin jen ke ta medan mi cha chol gwalok te ke te chola ne te cho je ka telephone te ko ne che kap ka gade kan telephone to te che kap chela do ne che mampal dor che jigno che yoru shop ke kinu well beach 15,000 US dollar che ka transfer ke che ka jakram do dien karam che jakke che ka jak businessman ke gwanya kadum la kana gatkel Michel ka Mahmud chale Mohammed Sharif Ahmed ka Dubai che jak yo to cha uje ga receipt mo ka telephone ka chala ro mampal dor jakmone gwada me shi mampal dor che ga jogono na mo che to ka kach anona kan yo te jakato te jaka ma metone ka yo business ka kona kamda kona je che jilo che ga jogono ne ala ne me yo te 15,000 jene a normal business activity la ne kalet shi tele connection ke de ni tele connection go te ge de ni wa mo ke yo chit ke men chala de no sha ngwen no ri am ke yo ken jene me che talk e ka ne me ni wrong shi mampal do chala de George jene chi galet kel gan udu shal ka Mohammed Mohammed Sharif Ahmed karunto ngwan ka testimony men che tub gwalok ke jo dana che tub chala de George jene kan dangro te ka chi galet kel lo te ken ke business connection kan jen udu mona so tele yo te lono te yo wallo ne kana shi mampal do chala do ne jenen che we ke India ne ken yam ke pai well on kin dangro jan dangro dong wan ka jana wa ka business trip wa kudur Michel ka Mohammed Sharif Ahmed ko tlene ke business ne tlene ka so tlene connection ka kwi te ke de ne te lo ka match ke yo jana no mo tine let ken ga gwa mishiwa shela do shelet ke India bo lo shine business latin with me jan la na jen ba we jane ka jan gwazamo tene ga plan lo de we ka Dubai ka joran chelat ka jam
dundo ta da we ga jana visa da visa man te ga je jana teleje visa no teleje visa man de jana ga United Arab Emirates ka jan gwa de dan ka kuje mone shu jena mamet we ka Dubai ko ba man dan let ken be document ni mam pal dor ko process ka ta dan der we ka je ka Dubai la travel documents no mo jen dan en chalada no ci mam pal dor chalada joje no ne na ngode lana we ke India no jen ka gwazo mo chwane tin kontile ne kel ka business la te ke business team cha jogo no jaka yo $15,000 jaka ka Mohammed Sharif Ahmed ka Dubai jaka je ko take mi lene no kila do kan yuro tone lene ni business purpose tele connection ke military activities shimam pal che jalat ami shikana mon jen tele connection tin ko lat karudien dundien kana Mohammed mo dundien e business milet keneja ajen yo tone business dan la ne alet kono jen ramadan tin kwat mon shimam pal do che nyog jai en wonene che jai janatal yuti che transfer ke yuti che jak ke ko chala do cha gwanyo no te ke mobile money transfer mi chalat no ka jodan chalat ran forensic expert ne kenem ko gwade dani roje chela do nene e chi mam pal dor che yu che ka jak M-Pesa mo cha ga jak ram kel michal ke Gad William ram cha jak yuti to ne cha ga Gad William shi mam pal do chela do no chi talk that is lie jeni chi talk no mone ngwado mo chinetin kon tilla jillok chikan titini chikan galinga George ka jodan de kan galinga ja ka kore chikan raj michiran mo chikan nyoka mukona passport ke look cha nyom kap je jok lo ba jo look ka shanga badak ka pai bakel de container kin dang raw wide jandang raw widen bakel jen baulat simampal dor chemen guje che chulat chela do kene bden ko na chanu jene chi tuok ka tone ka kai ni kan yan so ne me mi chalat ken ka jodan chalat nei kon dial ten kon ngwa ka geje kore dan chi tuok no ken chi ka involve ka kore dan le rode rei which ka juba so rei which ka nasser jene kwalo yen ka juba no ken chi ka chicken participate ke te kon lat korodin kan kwa la gwan ke jemen tama so na me da la jen report nyam ande konaling ande kon witen mo kon ka report da ro da gwasme no te kon kana da report bu konaling ka tin kon lat korodin chit ke kwikir mi yadi dio je sien dia sialing no ke mi yadi je jen che we ka warab state ka chola ne ka dia la no yen de yen vote ka jen ron kin dang ro dang ro bakel dio je sia report sialing ko shagu je no tenere gor je no de dakma cha de jemi kere ke da dakma cha de jena reason dan lat ka gwasme mi sialing o ne ne alakir me yadi che tedial che on no dara kalat chikin mi yadi che dial to che ko on dara dakma char dara jabat kia dara jalat ka dakma char but we dan dara lat ke je gay we de long tele ta dom dara lat ke jentem murai kono kan kwa dial kon tintere ke juba chike jien la vice president dial chike jien re ke juba teram te ke juba chike wini te koken waniga che wodorien chi Rebecca Nyandeng wache jien che we ke Uganda chi Abdel Bagi che we dien chi kol manyang jugni chi ke we ke bor chi point den kir pone che we dorien chi tabande ngai che we ka Unity State so kene diala ti te la kwar re we ka sa Sudan chi ke jien teram mo te ke juba ajen ko na la die ke jeno maybe these people they are planning something because they ga dakram cha de kana mo kere ajen report e dan e chano kalat ken tam right now right corner ku cha dakram cha de ban pin karwa da re ke jub me dan nang ke juba enga e kir mi yadi it was kir me nang ga international community we la tit ke kirona mitem de to ka dakram cha ramadan de ti da la jen ku me kir mi yadi ko ne ko na cha ban kel ke juba awa ke ne di je ka loy nat ka nang nat de ke na lat jen ma kwa international community kwa jogono malat ke kir mi yadi che chong kira wa kana ma jen kana min we da ka wara but wa kan community ni mi cha kan cha ka la trust anymore jen kwa jogono jen e chi kuin kware te gor kono be kana yo tenen kuin kware
jela ne a campaign let ken campaign bu yur ngwan beken ko tup mi a youtube yo den beken mandan let ken beken shulat ne me ajen mandan le rode re which ka sa Sudan right now anu weekend no de kan dag ma cha de ken lush na mo mi jek simagwa me de kana to kana che de amagwa so ne me report ndan de nywa kon kel an ban nyoje kana the report and biataman